Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Apay asirip ka ba dong? Ada nga ron sirsiripat. Umo nagka dito barangay hall Saan aday talag sirsirip bitar water aramidam? Ada ni kumpare ka kapitan. Awan, saan asimra kita ngal daw? Kita manday ta. Saan man na simrek? Mas dawak nga may. Tapay ajak makit kita. Makalawasan asaan ang nagpakpakita dito yung barangay hall ni Kapitan. Aya. Si putak manday ta nga inting batingtay. Apay aya nga may nanas ka na si putam. Why? Tadyak ngamin makit kita. Agsakit nga rod ka now ni Kapitan. Jak mamatay. Ang mga no dinala kayat ati agtrabaho. Anya nga ti sirbina kapitan lukas ta. Mala ingka kita di jibalayda tapno mamati ka. Waraw. Apay, tatabataong. Papanam. Di ta tersina ni kagawad ko anang. Mapan ko igatangan iti agas ni Uncle Kao. At da sakit na. Nasakit ka no ti ulo na. Pudno gayam nga da sakit na. Mapan ko kumakitain kay. Talagang agsakit ni Uncle Kao, tata. Manon nga aldawan na kaida. Why? Makalawasain. Ha? Amo mamakalawasain? Di mo amuaya. Asyak ti mang chichik iti attendance na. Ha? Hala, ingkay gatangan na iti agas na. Tapno may imbaganay, kit ag-duty mo tay. Apay ayaba daong adi mo patyan nga agsakit ni Kapitan. Kasanaw, manon nga aldaw asaan nga ag-duty. Ay katbay amlaang Ay saan amabalay. Rumbang agtrabaho. Isungarod ti kapitan. Ingkakit di asikaswan yebang kagta. Apay jebang kagta. Ingka mulaanon. Ay masadutak. Na, kasano tang agbiag, nuday talamang sipsipot kin ni Kapitan Ter Aramidaw. Enteng, mayatan tirik na. Madipay nga rod. Nagtumar ka mo tan iti agas. Sakit taklat ta. Ay, sos. Masapul asumrekan, taado ti permaam. Nagkuna. Diyay sekretarym. Limabas itay dito'y balay. Makauray na kita pipirmaan. At dapay kanu seminaryo ija munisipyaw. Agsakit nga rod. Ay, apay nga men, adi kamot laagim bagay. May baga nagtulat ta. Ano sa naklat ta nga parpartyan iti manok. Ay, parte kami aparte iti manok. Awan ton ti mabatay. Agsakitak sa manan no kasta ti bagbagam. Anya? Mabignatak no kasta. Ibabawim di bagam. Wanan. Ibabawik aminan nga imbagak. Mabitlang tainak ayaban ni Kwarog. Taagtiliw manan iti manok asidaan. Manok manan ti sidaang mangkail. Ay, kitwo nakaanakan. Nakatiliw ka. Nagtiliwak pa ilaan. Ay, ipakitakan ka di kayat ka atiliwam. Tubanaw ka iti tawa. Magpili ka pa eh. Agsakitak nga rod. Dada, titiliwam asidaak. Jay kawitan na magmag na. Di na nga to titapingar na. Wan, itiliwam. Darasam. Aguray ka mo tanggal. Darasam tama nga no makaadayo. Saan mo ang manok day jay? Ha? Akin manok. Datata ba daw? Sigurado ka? Unang kail. Agap apon ije balay daday tamanaw. Ay, tiliwam. Ha? Di mo ipakpakita. Anya!
nagrigat ti ada pasyente na, marikwanhang. Apay, saan pa'y anaimbagan ni Kapitan? Ay, saan pa'y nga rod? Manungal daw ngagsaksak eh. Manumutan nga aldaw aparte kami aparte iti manok. Taapay, Ay kat iso ati sidsidaan ni Inteng. Agsakit ka nga rod. Iso amasapol amanok ti sidaan na. naikat anusan yun ang iparpartiyan. No maminsan. Sumlep iti isip ko. Asaan samot apod no nga agsakit? Taapay maut maray. Nakapigpig samot amangan. Aya, Wen mare. Ibusen na amin ang maidasarkan kwa na. di nasaya at tapno mabiit ang maimbagan. Awan mo't jay kawitan ta, badaong. Jay kalulumagan. Wen. Jay na nga to titapingar na. Wen nga raud. Saanen anagapon idi malumkalman. Nukas ta ngagpukaw dagiti manok ta. Ikulong ta amin idan. Nasaysaya at pay. Kasano dayto yan kwarog. Awanan ti partyanta asidaan ni Uncle Mau. Wala ro danday. Naibus matan dagiti manok yaw. Awanan ti partyanta. Saan pa lang ang nagimbag ni Uncle Mau? Ibagakan kwa na naibusan dagiti manok yaw. Wen talaga mo't naibusan. No apay nga tangamin. Asaan mo't lang na may imbagan ni Uncle Kaw. Ay, Jackman ammo, no anya at talaga ti sakit ni Uncle Mau. Awanan ti manok yung ama partay, Uncle. Kaya't mo asawan. Awanan at talaga. Awanan na talaga, Uncle. Diyan nga walang ang manok ni pare ba daw? Awanan na. Ingkulong dandag iti tarakanda manaw. Kwa, diyan laangan kalding. Anya! Inteng, tangay saan ka nga agim-imbag? Napanunot ko, kan nakapagdesisyon ako anas kan nga ipa-ospital dakan. Day tati kasayatan. Ipa-injection dakan no day tati kasapulan. Oops! Na, Timakdar ka mo tananggal. Ay, napigsak gaya man! nakabangon kan? Sumat! Na, Kat no bang bangunan da kay day? Napigsa akon. Napigsa ka talaga. Kabaila kon. Ate tumaray. na, Oops! nagbiitan ang nagimbag ka, Indak agjutin, intun biga. Papanabaray. Mapanak man di tabangkag ko, paray. Mapanak pat ije barangay hall, pare. Ay, nasaya at mate, numapan ka nag-duty. Nabayag ka saan ka nag-duty kay? Amom data? Amo ka. Nasurok ang makalawas asaan ka nag-duty, paray. Nagsakitak ngamin. Kay, nasaya at tanimbagan ka. Iso nga ron ang mapanak agjutay. Kitain nyo man nga ron di mapukpukaw ang manok ko, pare. Ada mapukpukaw ang manok mo? Ada, pare. Kawitan. Nangataw, titapingar na. Nalukmig. Wayne, nangisit ti kulor na. Medyo sakang tipandag na na. Wayne. Nay, apay nga mong pare. Medyo bulding. Wayne, pare. Isaw, talaga nga mo ma. Nakitam? Saan? Diyak nakita? Nagsasaw ka. Kung namlano nakita. Ay, diyak nakit kita pare. Sige, inakon ije barangay hall. Ay, mabanbano ka nga trabaho. Kasanaw, kat italaang mat nga may nasumrek ka di barangay hall, Kapitan. Nasaysaya at paedak saksakitak. Tagid edaklaan. Ay na, Kapitan, saan ka kumaamaum-uma? Taday talakat nga road ti sinapataam a pagrepengam, kas, Kapitan. Anya mananda kita papapel nga awit mo. Saan labas ta papapil dagitaw, Kapitan? Dokumentos dagitaw, anaskan abasaan kan pirmaam. Anya? Ay, nagsakitak sa manan. Saan mo nga itulok, Kapitan? Labanam! Ay, nagsakitak sa talaga. At damanan agtatakaw iti manok, Chip. At damanang? Wait, isuanas ka na maamon ni Kapitan. Una, Ibagam kun kwa na. talaga nga ibagakan kwa na. Nataakaw to pa iti kakaiso na manok ko.
Awanan. Kasi kamot no kasta. Awanan ti manok ko. Uy, saan kamot ngagsangit apal Tama iluyo sak. Diyak nga ron malapdan tagsangit. Chip. Nay, apay, anya ti sangsangitan nyo at anak. Ninanatuyang. Agsangsangit kayo mo't adwa. Natakaw nga minti manok ko. Iso ti sangitan may. Da kayo lang ay tinatakawan. Ha? Uray da kayo? Katuan, kawitan tinatakaw a manok may kinibadong ka. Agsangit tayo nga ruda na tanlo Sige na natuyang. Agsangit tayon. Malagip ko lang nga raw na hindi kawitan may. Ay, una yan. Ay, nabanugak. Nagadot itri na bahok itangal daw. Ay, agantanos ka Tasi ka nga road ti kapitan. Ay, jakba adusanin. Nagruna, dusana na imas ti sidain. Ay, nagumuma kamot nagsida iti naimas, idi nagsakit ka. Kasla kayat ko ba ng sakit? Ay, saan kan nga agpambar inteng? Taam mo kon ti style mo. Style nga? Agin sa sakit ka. Tapno agin idda ka laang ngagmalmalam. Ay, saan ba ta? Agin sa sakit ka. Tapno makasida ka iti naimas. Ha! Amok dagitan! Sana nga gang angawanggal. Talaga nga damanan dagiti agtatakaw dito yung barangay tayaw. Ay, agsakitak manan no kasta. Uray dagiti tanod ka. Natakawan da iti manaw. Anya? Uray da na natuyang. Natakawan da mait. Kat no isudya tinilew mo idi. Psst! Sanda nga mo da itanggal. Ha, di mo ipagbaga Sanda nga mau. Kasanungay no mamuandan tao. di mo nga ron ibagbaga. Tani, agsakit man ang tiulok. Nagaduti problema. Abadong, adda ka manon di tarwar ngagsirsirep. Di magasak lang. Tomay ko kitain no naka-duty mo't lang ni inting bating-ting. Agsakay, Ay, jak mamatay. Kit no nakasarsaran talang, hindi na minsan ngal daw. natuduan idi nagrundada kadagiti tanod. No kasta, isuda gayam, dagiti tataulan ti asaw, hindi rabe. Natiliw da dagiti agtatakaw. Ay, kit nasayaat, ano kasta? Nakabalo daw dagiti agtatakaw iya presinto. Very good, no kasta? Ngamnay, nimot kapitan ita ti agsaksakay. Kung kuna na lang day tama, ray. Kabadong, pudno nga agsaksakit ni kapitan. Uraing kakitaan ni Jibalayda. Amok daytan, nga style na, maray. Ngala, ing kakitaan ni Jibalayda, tapno mapnag ka. Anggal, isumsamot nga agsaksakit ka. Gaputasindam ti manok ni tata ba daw? Agulimak ka man. Saan ka maimbagan? No di mo aminin na si katinang patiliw. Anya? Isungay na kaya ba ni tata ba daw? Taminam ti basol mau. Uray siya, ang damot basol ka. Nagtungpalak iti bilin mau. Jak, impagarop ang maaramid mo tikas jay, pare. Pasensyakan. Kalog maganakawitan ka, impatiliw mo kanikwaraw. Kung naktumot nga men kanikwarog, adi na ibagbaga. Imbaganan, amukaw. Kit nagkid daw magkanyak ni kwaraw iti pamakawan. Sa payagsaksakitak. No saan ka ngagpakumbaba? Sige ka, saan ka maimbagan? Agdangdang nga gayam ni Kumari Abanang. Itay-pay, pari badong. Enteng, nakabasol ka. Iso nga agkid daw ka iti dispensar kan ni pari badong. Sige man laagan. Pare badang. Impatilaw ko di kawitan na manok mau. Sindami ka ni kwarog. Pakawanan nakparay.
Kasta, kinapudno na pare. Nalakak lang magkait ang mamakawan. Sa anak anarigat ang kasarsarita pare. Agyaman pare. Kat gaputan nagkid daw ka iti pamakawan. Siyempre, pakawanan ka. Kat pudno gayam ang masakit ka pare. Isungay kan ka pa iti sidam ang manok pare. Tapno maimbagan ka. Ay, agyaman pare. Barang pumigsa ako. Ay, Kapitan! Nagalasan ti aramid mo. Si Daam, tisan mo mat atarakan? Agtarakan ka, tapno adda si Daam. Kapitan kapay mat ngaron. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.